Alléluia. Alléluia. Et akima emi nyamien isulele. Afin yenga boye yoe tien kla. Yenga boye liye boye ofeli moja sans fadelier. Yeso était onle. Ma quand voulait oyo emi nyamien il y a Jésus doumaïnou. Nyamien vle et amulike nglamu emi sans Jésus-Christ idoumaïnou. Ye ebosuke anyanga botie bali ke eyi emi nyamien inglo na elease ke ko ina iklun wa joyun anyaso ible ye wa juye oma nsreke ma ikra ejaso ye esi esu etindenga ye boy efe Jérémie iflua inu o Jérémie netre abla oninglan ima blunignon ofa susu iwe iblesonu se amusremi nyaki amunu amuko se amuflemi na amusremi nti amusrele se amutu amuklukundemi amuhumi afin nkplisuke amuhumi nyamu mvle ni likanga betralia mulomwe olilo inu kla mfite. Alléluia. Nglemu esreke wobo atuli akunu abali ma ani Israël nyamien amu yanu Jésus dumainu wa fanga boye asunzule ofao ke an Israël nyamien kenden fa kanisa ma Israël nyamien oknisu na ma afa wi Jésus dumainu ye maka afiwa ko ma surale oni lalo dileke ye otran no Jésus dumainu efa e kantike klikli efa ya ki groupe Adonai isanu Ablasan yo iwa ablasan ma ekra ekpini eun na ma esusu Kanze manu ninge me flami mi cloque fa Jésus ça mi cloque d'abord mi nuku mi cloque mi fa Jésus alléluia mi cloque mi fa Jésus mi cloque mi wonu mi fa Jésus qui cloque mi cloque mi fa Jésus mi wa bu mi jokonu Alléluia. Ma quand voulait oyo nyamielie Jésus dumainu ye ma vle nkra nu ifa Jésus ma e kan etia se esi nyamie klao atikpa blenga we aklisuka iba so asanu wana eyiwa ye ibama elawase o mai bali efa ifa cho sanu ke baba nyamie atingei inga mo esesi ekoi mo knusa atingei
Le mo ifai sentiment kumbache oduma ofu. Ye ma kan vule ka kumbache olie. Et mien sans Jésus no wa nga kan fu ma wai kense. Ma osielei oblai ya fiwa. Jésus-Christ de maïno. Amen. Alléluia. Ma ebonda et maman nyamye. Ebonda et maman nyamye. Alléluia. Alléluia. Israël nyamye wa die nene eku. Ifanganu ma anglo ngabo ebe fleke utu anglo nyamye idumanu ma waulu anglo so nu Jésus duma inu. Yeke ko utu ye asike asanga ma Israël nyamye yo ma boboale ngabe boboale troson ma o utu lo Jésus duma inu. Ma osanga lo Jésus duma inu. Ici au pélo Jésus duma inu. Nyanya nga obwe kon la seke wanglo pa nga wa tonu ye. Oti anglo itu esu seke nya ajajale inu oso aya ongwanu. Israël nyamye oso eli kekon. Anuambe so atike. Anuambe so atike. Anuambe so atike. Anuambe so atike. Ma ebonda mama nyamye. Ma ebonda mama nyamye. Ma ebonda mama nyamye. Iye krale ngosanu. Iye krale ngosanu. Quand vous voulez, Otilie Titi. Alléluia. Alléluia. Au coin de nous, c'est Jésus nous m'a nous. Ya nyamie sobo ete traisa. Nyamie sobo ete kan etinde. Nyamie sobo ete fa ete kpe. Nzuemu bote fa ete kpe. Okamu nyamie sobo ete trae nous. Bo edumanu be mwa ebo mo edumanu ye tomai. Oni mamale fata, oni asena o fata. Alléluia. Alléluia. Moi, on y fait moi à Israël nyamien wa mengo e ko. Ma kan voulait oyoli dans pas Jésus nous nous. Ya ke Israël nyamien o esa so ma e kusu otisu ke ma bokon ele nu ele ase. O ma e wa kan e ti be asena ela Israël nyamien ase. Sange esi esu etindenga boye e fe Guemu yansan iwa nkwe boye fa susu ndeso iwe anangama ikruti ufue c'est amen. Osi envoie c'est amen. Ofama yanende c'est amen. Iwe ikpalien be flema c'est amen. Iwe okama sran i jole susatiti c'est amen. Oman se sran kongle munke sangabo ayoli. Si que Israël nyamie odumwa fa keli olona wa ulusu nganu Jésus duma enu. Iwa ofama sa osie mekunu c'est amen. Iwa onyama esa tembesu oyoma esa. Fonenga e fon ne inuali keye ofaye yesu. Sange kpanga yobe bo be yi I dan otike nyamie bo langlulo plain sa ma ebonda mama nyamie. Alléluia. Que Dieu te fait ose sangle munga. On le ke nyamie otikpa. Iwe nyamie ola unsu. Quand zu nyamie o fama sasi mekun, ya zuti akun teti ongle munyo. Nya sanga elu Israël nyamie o fa keli o. O tolioti imoja sanu. O mangle mu e wa kan etia se le ase nya iwen yo Israel nyamie ka fama sasi me kru ikpa ngamo yo ma e otike nyamie nga langlo lo plainsa amu nya nyamie kpli nga o tisue o ma kpa nga nyamie ali onu Jésus du mainu o mama e kan etia se na ma la nyamie ase ibon ya lié sous le motwe nga nu mo kan ye tinde mo sasalie eni e awro ma ele ase ngle mu Jésus du mainu. On y a Sénat en fata. On y a Sénat en fata. Amun y a sran vie boy be yo te. Sran vie boy sanga boy ko kwa nu masi moneken ni ale mo twenu. Ye li sa te so nyeku sangen den wenyo nyamie o fama sa so osie me kru. Ye kon nyamie so ini eku. Ola un sou Israël nyamie ma ele a singlemu.
était sous Israël besu et la nyamien y a sekun kai fa kan ni klikli sa se ke andeti anglo flebo e ulurinu e mona chen klikli ya anglo so ya le utu anglo e klase ya ulu anglo intuesu inu srangba wa uma anglo so sangaoli ya Israël nyamien fa cheli wo ya ke nyamien otika no kon e sike sura le ngabo e anglo so no Israël nyamien ofama o mamu ofama wa ulu omoti ma wa nie suna la nyamia single mu ye Israël nyamie imo ye Israël nyamie ikura sakpa ble otia popo sanga nyamie koni obeta onu etima atenati atenya atekpe atedi nya osati ninge beta obenyuru kanze bobo ngamo asuzuli ne ya nyeni sanga Israël nyamie orali Yesu maile ase ngle mu Jésus du mainu Ania senam fata Israël nyamia ila wase. Ani dumanda ele fata e omo e okra. Makan vule oyolie. Baba kra ngamo ayo ama e nikongomu. Sran fi onumale boy e kra yo. Ke unle e diswa kunjua ila wase nglemu. E fa kan vule e fa ma onglemu. Ma duman futiti e ngwambenu. Ma duman futiti awlo benu. Ma duman futiti e mvlenu. Jésus du maïnou. Et là, Israël nyamien yase. Et là, yase, et femme, et à sonou sema, on y et à sonou sema pour boué deux. Israël nyamien fanganou, djadjale ngabo et djadjali, kafoué, ofa bobolon, était sous était o. Et là, Israël nyamien yase, Jésus du maïnou. À sonou, oti kpadjale, oti tidelelike, boye nyamien ofa tcheli klosram. Asonu so nyamie fanga inu ote ole ote dijuma oti e akunjue e boy ti krisi I asonu ma e maya nyamesuna ma elease tankpa Jésus du ma inu ma Israël Israël nyamien nglemu ebotiku et la wa c'est Jésus du ma inu baba emien pli wa c'est na otuma inu anle afin ke ni ansa ke suzu ninge ngabo ayo ama e won kunche ye kura isa so mu ma e kun ke ni anke ya to me un kale ke ni anke ya e ma sakpa vie fibo e okleke akusu ayesa dandan so mu ama e nyangwan bobo nga fa ma e nya sasale nga bo asasa e nya wa fa nga bo ya nga ma e kpofwe ofa bui wan kunda wa kunima sumo so onya e nya wa fa nga bo ya nga ma e bobo e kokloklo sanvie fada ke kpofwe bobo ochie sange oklole nu akunima suke onya e baba ke bukla so nya kunda nglemunga bokon ele nu ila wa se Jésus du mainu nglemunga we baba e fama sika e fama likefi sanga enu angbe oni e anwlen oni e sunzunlen e fa anwle ke wa tie nyamie e fa anwle ke wa kan etinde e fa anwle ke anangama emie kuli wa aso ebo e fa anwle ke baba sa anu mala ti alikefi e fa anwle ke Israël nyamie ke e na tie kosa wo tie ma e na tie wa tie fanganyo e fa anwle ke Israël nyamie wa asi emenyo kanzu ka asi emene abuya kundavie quand vous baissez à Eduma Sanga, Eduma au Glolo, et tiens là, c'est dans pas Jésus Douma et nous, Israël Nyamie Esreke ma Nyamie Isu au ticket. Yama Sanga moi et Yeno Angle Mouy, ma auto au famille bien solo, nama ojo au clou, nama quand vous voulez au yongumiolier, et mis sans Jésus-Christ et Douma et nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Moi, l'angle mouillon. Alléluia. C'est ce qu'on bwe ko lenke like ofle ko oswa nyamie so aya like ofle ko ongwanu Jésus to mai. Quand c'est son angle munga we.
Anglonga we inu Israël nyamie oso ayali ko flekon. Nyamie wakon ingwanu. Nya ongwan oso akachi. Si so fatra nou ma oyo osun zulengle mu Jésus duma inu. Alléluia. Nyamie danso oni mamale oni kanvule nche ye ofata. Alléluia. Oma ikra ewa mama nyamie bokun ile nu. Sange eduma etiendenga o gwemu yakun nsan inu ekenge wakon oni wanyo ndenwe nla anangama I ase ntunklu nle ase pa. Alléluia. Ka on kesana kon kanso c'est que on sa kon iure. Alléluia e. E flan nou ekun iwe nla anangama I ase ntunklu nle ase pa. Nla anangama I ase Mula soufima likenga yolimani mi ivie fisu. Alléluia. Nglemu ka etu ekune mama nyamien ma e wala pen sanga bo Israël nyamien oyolimani ye isu ma kanvulin oyo nyamien lie. Alléluia. Mane bisunglo uni okamo mekumisa miunge nige sobe fiwa. Alléluia. Jasi kon lema e bo sutrele e baba pasteur kuna Lambert o anyanu ma ojra jangwalo isati ngumiawa ma kanvulin nyamien lie. Mani misunglo uni okamo mekumisa miunge ninge sobe fiwa. You ninge samu befiana gama. Ninge samu befiana gama. Ninge samu befiana gama. Ninge samu befiana gama. Ninge samu befiwa o. Ninge samu befiana gama. Ninge samu befiwa o. Ninge samu befiana gama. Ninge samu befiwa o. Ninge samu oui, ninge samu befiwa o. Ninge samu befiana gama. Isanti nyamie yesro. Nana nyamie yesro. Maememe. Iwa nyamie yesro. Kazunya mienyeso maememe Ngwe mwaliama Hanana ngwe mwaliama Ngwe mwaliama Hanana ngwe mwaliama
Alléluia. Alléluia. Ma ebonde tankpa et maman Israël nyamien. Ma ebonde et la Israël nyamien iase. On y maman là on fata Jésus duma inou. Adonai ma Israël nyamien ora musu tankpa Jésus duma inou. Kamuto duen sa na wle oyo e fait. Alléluia. Et bon ngaye wa sonu se ma po bwe de wa ma ese unke ile moye. Alléluia. Yele ke akpaswa nga bo Israël nyamie fanga nu be wa sonu nu e unke be miambe be dibe jumai. O ma ke yasa esike Israël nyamie ikunti joa ma kan voulait oyolie donc pas Jésus dumai nu. Ici e wa kan etia se Israël nyamie. Amen. E fa ken le ande oti anglo nga we I kemba nsan ne yo oma oti anglo fle ya tubo e wa fa anglo so e ya ki Israël nyamien sa nu Jésus duma inu manga bo e asunzuni ka anglo fa bobolo bo anyaun me inu ya anglo nganu ma o Jésus duma inu ma inu o ya enu kongomu engwan inu Jésus duma ma Israël nyamien fa wanglo fa ya ki Israël nyamien isanu anu nga mo abo akra tikeman ma Israël nyamien iwa we o tikeman Israël nyamien nglamu Esra wa inyonsu e wa sre ema envle e unke septembre angro inu novembre angro inu vote ou octobre angro inu vote ou Côte d'Ivoire wa oma isun gagner nga etibe besu wolo to benu besu yo sa beba ke eti okra sanga akunda sange elie e akunda ou eminyamie isanulo esike ili ngabo e o jajai ili fu enche ye nwa kura ya oma e wa sere kengle mu nga oye ibo e inwa ngabo suzuma e yele alaje yele fondi ma I akundali enche ye inwa ya e mvle inu Jésus duma inu ma votu nga bale na ma oyo mmoja gwale like na ma oyo suku like na ma oyo ale dile nyamye bobo okun eti ale nama otran evle ya fon o ma Jésus duma inu ma e maya ni mesu na ma Israël nyamye quand des conclés nyamye on vle ilie vle nga o nu se vle so okpini mai e kusuma e unkra kpini mai se vle so on le ma fondi e kusu e kra di ma fondi ma Israël nyamien aussi Côte d'Ivoire vle y envoie ma aussi mamo elle et envoie Jésus nous m'a nous
Ma écoute clon itiale quand Côte d'Ivoire un des fa clé nyamie nglemunga. Israël nyamie oti osrele. Nyamie yo famay. Nyamie yo famay. Nyamie yo famay. Nyamie yo famay. E inga e bobla nyamie oyo o famay. Israël nyamie oyo o famay. Otu pole bebo, otu okambebo, envlenga dumainu. Odumwa ara klonga sula. Israël nyamie onye onu. Okan klonga tinde mai. Alléluia. Israël nyamie e la wase e iwa ye. Baba mien pli e fa anglo flenga watike e fa ya ki osanu. E sike anglo ngabo e be senile asakpa oni etranli nu. E sike arali yesu sange ngabo esre ke ma surale otrasu o mai anglo ngaili nu Jésus du mai nu. Ma nangama kenga bo e adwama malen. Ma eklati malé Jésus du maïnou. Ma nangama mien pliqué ngabo e sunzu malé. Ma anuaso otikele ma e Jésus du maïnou. Ma anglonga we na ma e wala file le ninga e fa wu. Yele ke aye sa kombo e nangama oye abonu sa. Boy e fa di lalo. Boy e fa kan on de titi. Boy e fa yo dumandan. Boy e fa se ke sakpa ani ete onu. Baba mien pli mvlenga we wanche e fa ya kisanu. Wabo aboli mvlinga, wabo adrali, wabo adumo akloli mvlim bobo na ba wuye, e fa mvleso e fa ki osanu Jésus du maïnou. Baba mien pli, blenga bo e anyo sonzon fuemu amufu alienu, bo e anangama mien pli nzue obo ala ale sonu, o maka ajasoli e unke nzue otolikon, esreke Israël nyamien, jaso mvlinga su ma e Jésus du maïnou. Kenga bo klosran be jaja fa kole anangama ma o jaja lelie o trabelie Jésus du maïnou. Kenga bo e kpofwe osunzu okole anangama bunu anya fa ma englemu Jésus du maïnou. Israël nyamie nwanyuro e kokpon ke esike wo sanu ye la kle nwo ke esike wo sanu ye tidele nwo ke esike wo sanu ye surale nwo baba mi plira klonga su ye rabe klanga bo be osunzu Jésus du maïnou ma ebo du ma dentité. Yele ke ale klale, yele ke wa asi yo. Jésus du manou, ya Israël wongle ma oyoso. Amen. Alléluia. Ma quand voulait oyo Israël nyamien, il y a Jésus du manou. Oma était sous et anyansu était wa enyunu. Blenga we wa juke esi e a ofuemu. Oma esrenglemu c'est enyama viebe o ya fienwa. Mo ande mona kenga tibe asonu yele wa klikli. Ma be jaso na ma esibe a ofu eble ye Israël kun c'est stranvio ya fien wana e kani nyamien de be kleli otili o bangle munke o fe on fama Jésus-Christ c'est o ya fien wa ma o jaso na ma esi te koko fwe e nyama vie be jaso li ma e bonde e sobenu Jésus du maïnou. Amen. Eyo enyama be kla be moni bale esre be kema be guase. Ikra ke e anya okonyru e wa fa ble kon e fa ti amujasin. Alléluia. Esu e anyansu isien blen wa duke eti ile mo jasimu. Oma e wa fle enyama bla Christine. Ye obo jasin so oma ye oke ba ma esonu onindabule emi san Jésus-Christ du maïnou. Alléluia. Nyamie yisran kpamu nyamuli kengremu Christ Jésus du maïnou. Ye otimi aklungwe. Ke nde nyamie envoisile nous okprinsu onyanye ngwa mesu kwa kungremu nye kuya jenyru. Ma idu manfu ya fientiti emi Jésus du maïnou. Sien ngaboti le mo kwa fienu jasi bobe we sanu wa fasi kra nyru isontima e akundan
otranwa. Eni avie bubo nde o benua. Akpaswanga bo aja iunde ye bekan se ija no grand frère ngole ese ikema ongewa commission mariage. Alléluia. Papa ni mami mu ngremunye amkra ninge emisa Jésus Christ do baino. Anga sai wa eku oti akunjesa. Isoti manyami raisu ngale insu koma mwa avinde bo trankpe. Donc mafa ndembo ma e baba na jasinga ule o agirali kale. Alléluia. Si on est mouillé amuli kenglamu Jésus Christ do baino. Nglamu e di akunjwe. Sebla ju undiamo kuna di ango vikao amu matinye. Amu matinyo, amu wae. Wae bondai la miase. Sebla ju masa misine sanga esi ka ba oni moye dans obali. Oma kay nyama fikane sain ya fa esiku oni eniku e fa ekle afin be soaru ajai no. Et babanga ya fa éclé oti nyamie isran oti asono ma pasteur oti surintendant de district au région ay fleke boafle inulo district ngay fleke bonoy yoti itinga fenio e frère nyamie isran kona lambe ke obla. Yeah, nyama mami ngama esi nyamie otingari eoi au eafiewa efra mami ngata au Monique ke oblana ma famille gambe Jésus Nanyami tenga nyoli betio Bolite klesi lelelele o Alimunia bwemine Ali famille gambe Jésus. Alléluia. Oma kan va kanisai ici oti et pasteur oti bono surintendant de district. Oma se amien disu anglo ngai onuye ikemba ablau oni motwe beja aja awanyru klonga fleke ategwa klon isulo. Okun ikemba ablasai e ra aja isu klonga fleke Moroken kro isulo. Oma ma amien ohukai ma amien ora isu yosmai baba muklama. Eh bien Jésus de Maïno, amen. Oma ma estre amien. Yamien plus clao blenga oyen otiwa sina. Osrain donc awen su atingeli kema onyan ve makuna mandi be dio jumai nga sesili e fa chi osanu kale ngo fa julo ma okumba che odumanya kanvle ma oduman fu et bien Jésus de Maïno, amen. Alléluia. Et week-end, le mouya kunjwe otidan. Ils sont imaemi boboyo. Et kulanga yo amokuswe nyanya elie nyamienti nyamie. Kaya sumbo la fisu. Ngotie ya samyon yi yo yenwa mayo. Alléluia. Sien esu fleviemu besu. Oma akpaswanga boe beriebe kle makanga melike ngwalo école de dimanche. Be sukwe wama nyamien vle isuti ke be blega boy oti be like klele ble be ya pokun be kle eni ama bla anze eni aya swa ngabo be ko swa like pokun be afa kle bakangamu be ble soy utu stranga yo nuye ke be se ke chemba blu bo fa ju chemba blu ni soy yam so klolo nyamien like kle ole likanga bo swa ibasi lo ya eni asombe ko ya be soin like ko yo na ba akla fakre e makanga munti
e mami afet masi isukme e mami wama e mami me kra besu oti kai makisie boti sranga ichemba nai kebe sekendo swanu donsie bue ma e mami mu e kra e yawa ye yale ngabo e yale mo twa fie kra nu e susu ekun ngalie oti sanu flanle ya bo jasi somewa oma e wa flan benu eni angabo bedile bostra violie ohuma se anzotiasa anzokrai joman bekusu bewe ya sonu bo ngabo ti se mamu inu eni asome kusu belebe anja leso sranga onuye ke beseke chemba bluni na bofa ju kemba bluni nso tumodilo sukru ngabo son ebak eni asome yalo kwakun beko swanike afi be mama nyamie vie kanzi sele ohun kenya mie ni ojili wo oni fata ke afa blesso afa yinyamie iduma iyaye hallelujah isonti ndenga bo beko gran sunde ti so iwake oyena nyamie ijuma anze nyamie ikunsai iwa fite nglo inu hallelujah ye koyo na eni akun wa trembleso ibo oni fatake otani sika kotokunu katani kotokunu na oloto panyo strakun banga yo nuye ka be se ka ichemba na eklase aima bo fa du kemba mo kwen mo fleni talwa be anyali akusunga bo yo ti genwai e wike bleso waju isonti oni fatake talwa kun anzegma flen kun tani sika kotokunu ko eno kratran anya so ibo ye ka tani sika so oloto pani ola ore onumanu ye ko yo na ko le so nwa e ma sukusuku o ma abijan paso anyosu besiesie convoi ngalie e apaso ngabo e be nia ya so nusu be wa manya mienvle isuti keke ko ngru strakunu imone ken kasien ya sie blesson ke otiti deleke o meti makenso oyo ekingi afike o ja symbole blenu oni fata ke mia esu saso mesu ko yo na stravie me na timanya mia inu andemlomlo be pra be tinde so na be fa be umbe manya mia isonti apaso aso iwan moneke kasien so oni fata ke asonu bakun ba o se ma po bwedewai amioi akanya mia inde akleoni akun ye kensonu feina amu blasonu afiele kebe wakan tidelende kensonu o mosraso o tinde so kokun ya nwure sun pratike sa nwure bobo tikete wa sei nya mien kura yo ma kensonu oni aso ikusu okranye iti no anye iti delele hallelujah ngakusu apaso akungba iwa manya mien vle isuti kesi esiele ngabo o asonuwa boni fata ka Yesu blesso mesule mo kwa fienu na yakura aswanya mie inde na yakura anyiwa wenu na manga boni fata ka Yesu boti nyamie ikrusu yakura asu maso iti kebe se ke jole ken kra oni yake masule isukru o asonuwa ma emia kebe se ke jole ken anze yake kebe se ke donsien oni bue bo faju do nglan ejawa beklelike besoin ebo srewanu na wre nyamien fadi jumadan mo e kra e kingi hallelujah ye mla ken kra kusu ka beseke do mo kwe lelebo faju mi disu nyamien srele owa eja kokun esun e umbo nyamien israele nu ye eni anga bo kusu bekleli beduma kebe granwa betingan ya be male mo kwe nu jasi anze be kakinde wa wre nu anze blofwenu be kra so bo be klele beduma belike klele iblei bete susu isonti besukmen iwa nde belelike klele ke asonu inyosu ndie ma be kra so me kasien ye be wasu belike klele iblensu akpaso nga kusubo ke sato e subenia elikai boti social e unika niale mbo asonua iwa manya mienvle isuti keke uruli utusranu kofe anumasi ikebakun kofa juande boti ikembansan kale toale onumale isonti ofruwa kanwo sanu fanania sanwa saviewre esini enivie me ongwalo kasonu mviema ejralo e usanu ye bejiji sasomenu kle na yakula tani kale somu
Ngalie kusu oti asena. E mami afet mas besukme. Boyle maman Kofi Clémentine. Iwoyo. Pasteur me kra be mo o e be kra o fanya mi o la be ase. Ye afet masi ibiron kusu o le ase ekun. Oni e mami ngabo ba sima fe. Pon kebe boli kasi e so be tu ekru. O ma be yari am so klolo. Be swani vie me swani bebo. Be bobo be fa be un be oli. Anze kusu stravie li o swani bebo srewanu. Stravie kumaji li satilike. O fa swani blesso ibo. Mo itie man yale ngabe ko yari am so klolo nyeri pai. Sanya mien kumba yo fala amu ase Christ Jésus duma inu. Sien manya mien i envoie sile sai oni enu kungu otran. Ngabo ti stran kulia yangabo kafi wafite manya mien iklusanyo ye ni anga kusuba mu nyamanu manya mien ya ngwe sanya mutran emi Jésus dumanu. Amen. Amen. Il a émis Nyamien, il a c'est Jésus d'Oumaïnou. Ma quand vous l'avez, il y a titi. Quand il s'est sous, il a avec ma cible blâmé à ses pauvres deux. Boy, à nous massi, il fallait y avoir il condra ma Nyamien, ora musu Jésus d'Oumaïnou. C'est un film quoi de voir à nous, moi ça que on m'a fait ma si ma Nyamien sur aller au Yamoulia Jésus d'Oumaïnou. Et on quel mot tu es à nous et baba me kusu be au Yamsuklo. Kenga boy be fleka iman e gban flem kusu esuko eli e ko fa ganyoa i konra hallelujah o ma ka nga boy kende i kale otikoro kunso che ye esere baba ni mami mu amu ka gban flem na ma ewo ye ka so po buedoa ye be kra be ba ye fa ka so nyon ma kan vule oyo Israël nyamye li titi Jésus duma inu nyamye nga boy kende boy kan etinde boy ti nyamye ko boy le ma unsu oni mamale ofata oni asena ofata yake benyru otisuke ke ba esese hun na ma ngabo e kusu odumwa famanie ile nga onuma efa blei o ma blen wa juke ewa tuekun e ma enyamien ilike sange isi esi esu eti ndenga moye enyama oti lalo boy be fa balike be di esu besu e awlo nga boy be fle jaze be wan me la Israël nyamien iase yele ke nyamien odeli be ni oni be nana boy be fle mama yawo yo boy yele ke e ni soy anglo nga boy sen la boy fle jeu anglo ikemba bluni nso inu et maman so oyoli accident dans coup na wole accident oyoli kekle o ma kebe fa ni so bo be fa ju dotrolo e unke invemba suma bobo obubuli sange nyamien iklole sa inu be fe ibe woli be koyoli i opération so nyamien fanganu inwa oyali clament Jésus duma inu isonti awlo so okuneke ola nyamnyanse oni satisika kodokun yakon ma ebonda e mama Israël nyamien ma ebonda e mama Israël nyamien e maminga e kendele se esi o avec masinu ye unke blaso wa e kaklaka o ma keko e so opération bobo oti apopo sanga Israël nyamien isa odeli ye e la nyamnyanse e bonda que Israël nyamien ode croit et sorti Jésus du maïno le croit ngabo e samyale me nyamien i anji ode so Jésus du maïno esu e kele besu e tindenga e fait courant fo mu nyosu d'être blanc iwa so boye o se que ma srankun ili kengo bu iya kunda kese o ma otikpai o fama nama oyo ikunbo su ni miale su afin srango manya mielike kunu fu esu ikun ojon hallelujah nglemu sisia unke ka ba kele njile manya mie ikun ojon asake nya mie kunu jo kele mbon senga we klosran bobo kunu iya nwre ngamo fa ban
ma nyamie kru joklo sana bobon hallelujah ma ejaso ngro fa o chele asra nyamie ke chele ngamba wo sanule ma Israël nyamie iwawe ora chele son sous Jésus du mainu ye ma ofa soin idumambo asien suwa ma esra nyamie ngabo e kanu ma Israël nyamie osonu fati duma Jésus duma nous amen ma igwase e gbogbo mu ye enyamamu bafa se nyule o ma be kla ngabo e beti a ofue e se be ke gbogbo ngabo e o enyule bo enyama blabe le nu le efa e chelem ye efa gwa ye ngabo e enyama ya so abe jisine le efa e blusu be kusu efa gwa comment extrait service d'autres que m'ambe ici quand vous voulez oyo nyamiele
Clao Atikpa. Jumandile Congo Benou, Adjanjoma Messi, Ao Caribe, Auralibe Fangan, Aralibe Satining Besu, Oma Okloreni Yesila Noi, Ngoti Kele, Ngoti Blusui, Bafaba Guagoboino, Siangvena Sonna Fayodoma Dalike Jejidoma Ino, Omvle Yaole Baba, Ngoti Sura Lebakeni Inde, Kesanga Fine Yefama Onwande, Are Isoi, Baba Ma Isoi, Okmensu, Omame Guanunglemu, Jejidoma Ino, Kenga Moe, Keviole, Makeso Obunglemui, Kenga Moe, Aimble Viole, Aimble Otubonglemuye, Masura Lemwa Ekpaile, Otroma Mesu, Mabesatin Gemu, Beyoye, Beyobenyru, Benyamwae, Monibe Fatai, Yamakamvle Nyolie, Jésus-Christ de Maïno, Amen. Amen. Ma ekula iguase. Ye était sous enyamie mamale isu. Oma ikra ewa mama nyamie. Oma esi esu etindenga au guemu yakon ablana onisien. Iwe mama anangama. Blebo mi te osu mama anangama. Blebo nte pente di mbonfle mi nyamie. Na anfa mu la gwe san dandamu besu. Na anfa mu la gwe klosran isu. Bede be viengo oyoma ye. Alléluia. Sanga de oye yele Israël nyamie. Mama male oyelia titi Jésus dumainu. Alléluia. Nyamiengo le majelia Yesu wa mama. Nyamiengo timingo sanu Yesu wa mama. O mamwe basimba yakaka Yesu wa mama wa nyamienga wo. Alléluia nyamie. Nyamiembo ongro. Ati wo famille biaso. Yebalio mamale. Yebalio mamale. Yole kati famille. Yebalio mamale. Yole kati nyanya. Yebalio mamale. Oh. Yole kati esro. Alulwa nyamye. Nana nyamye mo mamano. Ati wo famille biaso. Yebalio mamale. Yebalio mamale. Yole kati famille. Yebalio mamale. Yole kati nyanya. Yebalio mamale. Oh. Yole kati esro. Jésus essaye mama wow. Famille Jésus essaye mama wow. L'histoire. Jésus essaye mama wow. Aïka mesi nyami essaye mama wow. L'histoire. Wapanya essaye mama wow. L'histoire. Senalinga soli essaye mama wow. L'histoire. Jésus ani mama le fata oh. Jésus ani mama le fata. Papa,
Nyamie iduma bo nunuma bo viema Yesu amama duma sonye kun. Oma wafa kura ngamo afa nyamie akura fa me so Jésus duma inu. Aduma nunuma mie Jésus aduma nunuma. Aduma medialanye aduma nunuma Yeje aduma nunuma aduma benyamwa aduma nunuma Yeje aduma nunuma aduma bewumba aduma nunuma Yeje aduma nunuma Atikpao baba. Say soil. Say odumai dai. Oti suweisa. Makulalen kaolie. Asena kaolie. Ayeilen kaolie. Dumandayolen kaolie sia. Emien. Moye swande. Yokale so ti. Manyamie demain off. Amen. 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 Mama la nyonya mirie. Mai bonda ye nyamie idu mai dangle moi. Yo nyamie du dangle moi yani ndabole.
Alléluia. Ma quand vous voulez nyonya miela Jésus de moi et nous. Assez na nyonya miela Jésus de moi et nous. Ma Israël nyamien iduma nyo dantiti et mien Jésus de moi nous. Amen. Si ani niamu ma igwa se nyamien I aunjwe I nungle moi. Baba ni mami mu ani akrova kwa munglamu nyamulike et mien Jésus de moi et nous. Nglamu et la nyamien iase et nyamien I demandant. Nglamu nda fe ko o minwa. Sanga kana julong nke esusu sa kun sun kuna kan pe unra nde pa ko kuni esusu jasin fe so isu yele e anu asenga mo diwa mo fleke social nke e tuli ajale kumbo esusu disujuma oma ande benga be o baptême oni affermissement am clatelien ye mfa mone nga balo benga be o jardin d'Éden oni pépinière nuptiale amulia ye mfa ye am nga mama family nso afa am klatembo am fa malebo nso tratra mo duma me yase come on am tengre maya manu be maso sem fa ma am ko kun kai na manya mu okleale iti makpe fro nga bawo sei ma fa ma mu akpaso amenu am duma be osu am klamo am tengre maya man numero mu afi ye man kran framo sem fa ma mu kran framo kun cette ka undo nyende o makengo kren ko kun sinen kran freo o ngamo olien o atani gba kokra nyu omo o nga olien anakra tani gba nra fanga o kun asutani nan de fio o ti am fanga urale iti angwa mura siklama o kun kati nga unu akre cellule nga mo a unu akre sanma cellule nu o ti akekre ya ura fanga atran cellule nu nga mo o su isun yele eni mambe an yan jepsema ay mount colonion Oma strand violet okuneke oko o akuna tetoto so tetoto kuneke ngura fanga ke fanga mo se o ke kofwe afi olike dan ro mi de o benga be skula kwa viemu eniamu ma ewu kabe lotokpanu like nga be dilonu so nga be lanu na bayan yan wa fanga kula va so be bo ma ewu kabe na ma be kula be yo an yan be sabe si ye eniamu nga be OPH be li ankusuma anglo nga mo enu ikemba blue oni na ofa jenchina ba blue oni nso bekuma be yavie ma nyame ora ifanga ye nyame oukai sien ndenga daka asitio sien kana ma ujon kuna ke e bonda la mianse Alléluia. Wati chemba nyoko nyamie isra ngawe ofefa si so botinga on my afie yeleke jasinga mo o nu akaba o abokre klama sanga nyamia voisi wa inu andengre mu esi wa ba esi wa ba ko bai oni moye yo bario moi so ikuku anviere ajanga mo ifa kre wale itrale oma se ni nyam koma mo lele ku o nyamie isra danga fa fa si esu ai esi e baba e nana sirentana kra ngesa Daniel my prayer Alléluia. Moi, quand vous voulez, oyo Jésus lié. Moi, je suis aussi envoyé
Professeur Alain Fama Ikloa. Nyamuli ki englemu Jésus Douma Inou. Amoni nous sole. Kenya mi frère Moïse au kansuloko okon. Oyakili Inian Aaron Israël mambia fien. Koko ba wayo amwe pour asie bia fien. Sange na miansi afinye na ko iliso. Moi bonde la pasteur Toto Yase. Alléluia. Un mot ni minu sole. Un mot oni clole. Mo amu jinglo milika. Safu kanzu ka jira sanya miesumo. Misre wanyele ke liking of Fabula no ken kan klamu amusono klama. Alléluia. Ngremon kloke kana yawe nyunu e fablen yamie isanu. Ma iwa wen osiesie ya ngren na eso indenu klama. Nyamie kloke otike ya kunansu savie mbesu. Okloke otingei. Okloko fali ke moti wen moti naure ofasie enyro. Et si nyamie bomati kani ati pajale ma okani okpaja ya osimbenu ma eha ngurembe kula be siesiwa yendenga mo 18 ma enwewle ke woye asukan kleyo ma sous la filet a ye akunda boule au train et a ngurembe nous ma owa wen aussi blenga mai Jésus du manu amen. Nyamien au classe sans planu au flei ke Moïse wan osukpenyi na onia wakamo sura ojue mo raman lenu yenyamie o ijoli klelio nklar seke nkusu sinu bobo yenyamie kusu oji unglo ofa klelimio like moko kumi waima manyangwa. Alléluia. Likomoko sakimi oilima nyamie ya nyunyai mawi. Nyamie bobo otrosi mingwanu. Nake iwonsu sakimio. Nake iwonsu kumio. Sange okluke ochwemi iwun. Koko ina mingwai wakaki mlomlo. Na wailie klonglonti. Alléluia. Si sonu blemo miumien vie ni iya nielien ote ikani okpajali misu like nga pofwe bai wonsu yo no fasa kimi nyamie okachili ma eni enyoy etrani klama. Anangamo se linke sinu ye ma tuen o ma faba minyu nanke miwa mlintio sangen klo ken jionglo
sinu yem fatingeli yo na ke mian diogole tio sange mian kaki wotio sienien siesion afi mi yesilen odumwa mian nyunya inyuru ye benga mo be ni mi yesilen be yanu be wu mi nyuru inyanya motin Oma sieni niemu andengle mu na mian se Jésus du maïnou afin si soin wa rami sange wa ukami fangansu si soin wa rami sange okpepe mi groko mi kura nyamie wa pliansu kemi sous la filein o saki sange o yomien uren isan sienien si soin mo fin nyamien o mien ureno yo sumbo o man classique ngululi sinu sange ma filo ma fite ma wuma ye mabo nyamie I anyunyan nkende sa dandanga mo yobe ngwanu alleluia aklalwa nyamie iswanu okun afite ngben Matthieu ndetre na imabluni so oseke kofi len Jésus boli nyamie inde kanlembo oseke ankaki amunzwen afin nyamien ici les blain wa montant ndenga nyamien faula noin yeleke ma ekaki enzwen afin ibalen wa montant que Jean-Baptiste wo a le flene nom au pain ndenga mo nyamien faula noin mo o faula nu kusu ye owe ma ekaki enzwen afin nyamien ici les blain wa montant nyamien wa kebo ma wunzwen kakile yatin o famike ma wukamu namu feso ajale kumbana amukaki amuzwen na kenti jole difu etien giamu nyroa mabamu jole dile so kangumiti ndenga makambe mbeti ni sekebe noa kameramu no kaya fien sanganya mi kloko sinu ka sran pangba mabamu jole dile sanganya mi wanzu ma ekaki enzwen alléluia nzwen kakile yele eya unren ibobo ikakile nzwen kakile yele eya kundamu be kakile nele ke nyamie yaki sangen nzwen kakile yele sate ipole nzwen kakile yele ke nyekun nzwen kakile yele sate iwandile ofada ke sranga okaki nzwen be wui mangamo osubenu o Matthieu netre san imamo kwe anyo sakpa bo klike amokaki amunzwen anyo sakpa bo klike amokaki amunzwen sanga eyo be musoti akpain o klike enzwen wakachima srango la fi nyamie so ke ikusuti so se sango yo be mbeti man pa inyamie so len otimgben zak netre nyon imabluni so se sanga yo be mu beti akpain enyamie so le
Like kula nga yobe mu betingben. Oma misini minimu. Ande blain ma enwure ke yo. Pelien waka iyo lui. Oma waka kula nga imantima pain. Bekpe begwesinu. Waka kula nga inzwen imantima pain. Nyamye kpe gwesinu. Nsima wafanga mo amu akundan amklatrandenge ankeyenu. Sange senyamye wa wensamu ke mvle umwanga be wen. C'est Jésus bande benga be ko be tranu. Amu sese. Ekula nga egwae c'est Jésus bande benga be ko nyamye su be tranu. Misini minimu. Nzwe kakile neleke aimanko yo ande ndeye nga nyamye wawen osukan krele Sodom ni Gomor ba nyamble ba kokwa bete Sodom ni Gomor ba nyamble ba kakia benzwen nyamye ifo bulen otolibesu sanga elie nyamye iyesile danti otema eble ye iwan sati mianien nan kete o awune sati ndenga nsukan klewon nan kete o awune sa viembe ole misini minimu mo nyamye wa wewan nkan kle sran viemu bless mon pa kay kan nyamye ndemo en classique o ti pipeline kay ti ajale nga eko fabe mu fabe andelie nyamye kloke okande kli sranvie mu se viebo wa fien non wa fiteman donc asu nyamye wa wenwo e afien ko su soke ka kionzwen asilike nga osu kende oma mbwebo benga mo be boato be wa be dindrumu na wule samwa kaki amunzwen amu yo ngakula abusu kwa amiezu amu ngamu yaki atobwale vie non avie oni ndrumu dile Éphésiens d'être naïma blaouni nous kenke maïdi naule. Ndrumu o juma dilenu. Sran viebo sran be di juma be mamu am tania be kad be am fa be akatwa mambe sanga amu yi kele dandanwa. Ojwa nyamie kunu. Awo ngale nu. Asukwa nyamie su. C'est à to boile wongwanu avie wale owo ongwanu ndrumu dile owo ojumali nga dinu nyamye wa we wonso ke akakionzwen sanglo ile nde trablauni ku imamo pe iwan ato boafwemu iwan be kulanga be boato belikai lien yele sindan bo soufru bo dwe ounu nganga muti benga be boato be agwalien nele nyamien sulo satinde ngankende yaki sonu na kakionzwen inyonsu benga mo betran sukusuku nu Yaswa oni blakundele tekle bo fuemu benga mo bajama mo betran likaule nyamie inyi owo amukula musu akotopol wan ma ewandi tekle bole sranga mo ankula bo
ni bien kundele et anwula blani bien kundele yase sa te kura bo sran yoyin otima be klonunde sange srango kunde bla anze bien oyo isoyin oyo so salien gwe ibobo klonu ongamo isoyin otionzwen nyamiewa akakionzwen c'est ani oviengu ati yaswa ani oviengu bla atrepa mu amuja okun amunna tile nu amu botekle nyamiewa amukaki amunzwen bengamo bekunde bla anze bien be yi anze be wumbo nyamiewa wen iwan amukaki amunzwen isofwembe soni sange ande sa tindenga nsukan kleo si sio amule afin ofatake afa ajalekun yele beni yele ke bla ngamo anibe sanu kofi ande ofataka seke anibe sanu kun bien ngamo anibe sanu kofi ande mo ti nyamie indengo ken seke eni sanu kun nsike nande popo atrekpa yotani soignon yo nyolika sange nyamie ikrusa nyen kanklole iwonsa tindenga nken ye na kite wa nwure kemme no fwembe le blakakai nyamie iswanu ya swamu bele blakakavi nyamie si ongwan ye nglemun iwanzu kaki onzwen aklaba sonu mone abake a su nyamie okun le motwe ya fienu ani bla motio ji amula ani bien motio wu amula ninge somu okli nyamie iwawe iyale nkloke nse bengamo ba jama mobe ulika ule ke amutranlen ojoma nyamie klo oy nyamie iswain isukusuku afin ebrundetre bluninsan iman nan se ke man srambe kula be bu aja ilike dan man ebu aja ilike dan ye oli nga onulen abu ilike dan abu ilike dan nyamie wa wen iwan ma akakionzwen se amu jain anja se amu jamai antitinu se amu jain anfa jale ya jale sange se amu jama ngamu onule anya kiyole nyamie kloke okande kle yaswa bien mo bekunye vie beti comment on dit violent beti nyaka mo be mian be yimu amen nyamie wa nyinu pakile nzoa nyanse gwale kula mo amfa taika amu yimbe suke troy onwi yaswa kula nga owa makla paki o yin inyunu asukwa amiesu
Yaswa kura nga owa. Mokla pe ijinzoa. Ke asiangulele. Fin fouet. Yaswa nga okla gwe ijinyanse. Asukwa amiesu. Oyi seti. Owa ngulenti akpa. Owa ngulenti. Iknulo e problème wo. Jésus wama yaswa mbe klo blanc e bobo fa klo li asonunsa. Efes fwemu akotopie yiwan nyamu. Kebo ansike amu yim be ngumie njuma mulie no. Amu ni be trankpa. Amu ni be trankpa. Yaswa kula nga oni yi 31 owa asiso. Asike anyoji be 30 nga kula nga yen ya gwalien osuema nyamiesulo. Ako sinfetenu. C'est akakima onzoin. Iwan amboube sran. Amuni be trankpa ye amboube sran. Nyamie wawen iwan se oke abu oji sran. C'est obobo akakima na abuke onde efe onzoin ale nou. Ya gwalien ogwatemo. Ye sran viembe o e afiembe buike blara ain. Yele nde ikpe ibo nyakpele. Blara le. Oswafa ya mujuma. Kamu feke iglegle nga ekole maira okwanra. Nyamye wansoke aklara kpe blu. Sange afin ofin o anwuren mo saten wonu. O anwuren kluvin wonu. O anwuren bolen wonu. Akla kaki blamu. Sange sa kaki o anwuren. Asukwa amiesu. Ye nga kula okun ya gwali enyele sinfete no. Yaki. Satinde ngansu tien kaki ajale. Biembe bobe ni be yibara. Sange sa kokote akaki onzwen akla ko feigu. Ngankanti. Nyamye ikunsa nye kundeo. Na ebobo elienyo. Akla inga kula leo kunyagwa leo gwate. Nkluke nkande vienkle blamu. Blangamo bajaso be umbebo. Afenti. Nyamye wa wansa muke na lo yofata ke na lika ufle yofata ka mutran. Na musimbebo. Na ke amboba nku fa amuswa na mutranu. Am samusi amuhumbebo. Efes fwe moun detre nou ima blaouni nyoy osike man blamou bekambi wanse. Se amuhum bekla ulamu afenu ke vie afin yaswa viole oklabu ole ke okunsa. Se iso afenyo ole amu anweun. Sange amu bobo amu kla jaso mansa okwa musuisa muninge nko. Amu kula nga mamu jaso li amu alombe nui. Sendenga nkenye amu ti. Nankita amu amure. Ansamusi. Benga mo be di nyamye juma iswanu. Mo be di juma isatenu. Asonu kwengbemu. Diacre. Prédicateur. Benga be di asonu yole inu juma mo iflebe acteur de culte.
bien abeti et cellule à sonou à l'eau à sonou besuk memu amukla dima nyamie juma oni amusafien nyamie aucun Pierre Cliclin d'être kun imabluni sien noke min zwen oni kulosran li intimement kun ils sont timant amun zwen lien au familier ye nyamie ti san e kula ngamo e di nyamie juma o fata ke e nanti san yo le no alléluia itiema be kula ngamo benzwen otite plani bien kundele te clé bole avie ato ikula ngamo kenile c'est ça sombe wa mungwanu ande ankaki amunzwe be ngamo be onyru be onzra noy ole juma ngamo nyamye wa mai atinke idio sange be kula ngamo be ti nyamye iswanu juma difwe ke nyamye osielie ke ma etiesie iswa inu oma nkloke mula mu fanga ndenga mon kenye aniasu se ananya fanga ke asiesie ongwan inu yaki obobo twen ohun awo sronya mienu ndenga nkambeye se oli ekun onu kana siesie sa na siesie man na so sin to dwenku awo adonai nu se ndenga nkambeye oli onu sa na kla siesie man twen ohun be kula ngamo be digumon swanuwa e kula ngamo eni nyamie e digumon e abo ebo e bobo yesu koko ina nyamie i yanwa tran yesu na mfa i masu kekle e auka eun be kula ngamo ajanu afeunu ndenga nkanisa tili na sonke e nyose na ma samisi ka sonu wa vie eni pasteur e o etran bureau le be kula nga bien be nweun be ba e fa rendez-vous nan le asiesie ye nan bake e asiesie ndena imamu ndefe Jésus ili indenia on defe nu nan defe be kundo e subama ya asiesie ande atrekpa vie se ke ntili ndenyo nkloken sansi sange bien ofanke ole bla ison demu ye ekloke aba kankriyo sange ndesi siele o esosie ande o mangula mu fanga o fada ke nyamie iswan o yo san iso ajale ye ekloke efa o ma euka enukungun koko ena ngaye ko yo ngaye ko nanti sui wa yenti alléluia alléluia iti noswa anyaki noswa 15 heures be kula ngamo be diguma nyamie iswanu nkloke yunweun savie me ole mo fata ken kanklamu bo nkla ken nzranuwa be kula nga be diguma ndenga kenye anwike nyamie yo suflamu ma ekula e ya no swa don sansu na ekoko ya leli kaule alléluia omande pole klikling anyamie fama mi yele kema ekaki enzwen ma ekaki enzwen nde inyosu nga fama mi yele pauvre dewa dit qu'il avait fait l'homme fort. Comment on va dire l'homme fort?
wawenu ngamo okle asonu nga yale ye nyamie oke unde ovaklimio osike nama onyitran akwe ngamo benga be digumai be yingululen su be jumai okpaja ke sin sange simo oti awufwe be won se kanlen oti ke fie mo ba sisi unsa oswama ye won se kanle vie fi osongia ke nzuesa ke agura kun alua imblo i ovien soyi be le be jumanu ke be bobo be ningesa be bo se sran on fait on m'entendait be wala fi ke misai ye o mambe alio se afa fobule afa tinge be beko sangamo o mambe alien be kei be subwe won kunda be fa kore imamu be kundelike be gwabe tisungo sange ba klake be nanti srangamon sieli itimilie ibo be akwe otike Absalom i masuke kleliensa inu anunden oti mlene sange blain owenuma iwan osufa mi sran ibian se anwan mambe tingele ke famille ke sonja kpengben o man sonja be tingele ale nuloin be bogbe ke obwemo bavaji comment on dit fourmi ke obwemo bava yi igrewa mbe afiensa afin annonce ngamo anwilen oti lalienulike be anwilen onimi jajale oti akun sange be bobo be duma ye be kunde na mi sraka yile likan isujuma be dio sange be bobo be juma lie ye be dio na mi soin ye be sou plan sange be bobo be duma ye be sou plan anangama iwawe iwan juma ngama mudi sange amuwa ngren ye nia like ngamo sran fleke like pa otima won se kanle amuo mi sraka yile likansu sange mian nien amukunda ke amuti amon trandi jumanu sange amuwa ka samamu be blima ke mian gban ofitai imasu kekle fwe anka ki amunzwen sran fi okladia juman mi swanu okun sran mo nsielen o fe isu si enu bo anka mu wanse afin unswa tutu like kula ngamo amudwa mo nianu sange be kula ngabe timian nien nse amuke nama srekun amu ke aluambe boy anjran kekle ke Moïse imasu kekle fuembe nyunsa anjran kekle ke Paul ke aniante tembe nyunsa kan amon doa liolen suma won se kan le nu afin vin fie ngamo okula ke vin sunia fuen odinu juman be atu be tu masomu ye sama kula ngamo obuke okla nanti ngumi
ouke ble kunsuba mo juma dile kura ngamo taka mutulen soy nsaki like kura ngamo gran mo kale mo kwenyunu oye like ngamo mbobo mplani mbobo ndwali mo osro midumai banyamira indensu man yiyinu koko na manwire kembali insula nyamyense afin po bwe dewa benga be klo nyamye mo be di nyamye juma be soni be tu be kunu be di nga enwi enyanu fangan ila mianse sanga nyamye wa wa won keke ikula nga be le na ma wa kuna transu afin juma nga be dile sa fonwa wala nu be su diekun be kle oke be kla kan be won se be tiema srango sie be inde sanga monji yibe ye na ke sranya se gwa koko ina ya nwure ke ndenga nyame kantina ure ebiro nu sranga mo o klefluan o tulikun o dilijuman li afwe motwe sanga kense like mo kaki ajale no yelike ufle wa gwekun le nyande wao et banfle ni tawlamu be due tole choral jeune kebe sro due be kan vous nyamien et si kebe tube kun be ile ke maman be ajale ke anyolike ke ngaza be kula be trugbe be nga nyamie wa wenkende ke obwe ma faji igrewa me afien le nyande ba trugbe insensu yele Adonai mo nyamie fa be sunzun awloa moka isi fo isai e won ma eklebe ke eye mo be atintie be likenyo e grani be anglokun sanga nyamie wa wa won keke wa likefi afin be kula nga mo be like nyamie iswanu e classe ke be tube kun ebe yo sanga nyamie wa like kun kale ma musie yo yele ke sranga otinga mu wasi ke anwo besu am kla koma iwan makle o kan ofin ma yekangan efes fo mun d'être nyon imanyon oni Jacques d'être san imablunina o nous les we enseignamien ke c'est yon kan de clémi oni indenu o kan clémion o les we Efes fwe moun d'être nyon imanyon, blo fwe nou liye otiwe, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Le prince de l'air. Wawenga, mauvais flé, prince de l'air. Yo mansran beyin ya likengabe sevekebe yonyo. Yo iman a sonu fwemu beyin yiman betinge fwemu. Jacques netre nsan imablu ni nan sekeyo. Sange se amuklun vinti amunyi kisran. Ye ambu amu bobo amu wakunda na anfa amungulele diamu noa. Ye na anfa na ulenka ki ato. Isongulele lien ofima nyamien antipa. Iso jumanga mamu din ofima nyamien su. Oti asiensu walie. Oti klosran lie. Ofin musu mbesi satan. Jajale kunole moya nanti nule dongasu. Baye ofesa faula srambe ngwanu. Oye mambe klak kambe wanse.
Anya, anangama nyamye wa like nga mamu fle like angban mosu fa like ou fle bain. Na wre, oti angban kumo imasu kekre ou non. Bofwen, ou wle unke like ou fle mosu a bwebosa. Koko ena wabubu mimvle nou, wabubu nou pa. Isonye otiguman kofi bobo le nou le nan lakamu nde papa klaman amo bekenike kakile subay wo la inu onunde owesi moref ajale ngamo befle moref nan nyamie i fobule likeo sange oti imasu kekre mo ofin ausi bonotun yobalio be kula ngamo be dilinu juma koko wao samu o moi nyamie wan samu ke an koko amute amsike pobwe dewa ye morefo wae ofion amzizo amukula ngamo amudili nujuma anko kwa mute wawe sonyo ima ote dijuma enu kanze sendenti pa so fima obobo akpaswa ali enu isu dile otikekri wawe son odiguma yafien manyeyi sa viembe nous na mouwi like kula ngamo nyoyin du mankle like na fisuke nyamie mani mi like klele kele ken klele like nsike na wure ngonu sange ken klele be ngamo be tojwe ba fleni talwamu be jwe mon sebike mo be tojwe wa fa kengasa wa jwa be kunu wa ili akplo wa yafien ndemu transeke esiesie sange okwa moi oezeti e bobo te na kanga ofara ke esiesie nyengale afin wa wekun ole yo ima srambe ima suti keklenyo mini amu adonai nklobe pa sange jajale nu kema sike nan be siable wa o kredi be yale dan donc asubo ete siesie savie mu sange man wike se mwe ngale mu kula yesu juma wa we ngale nyo fata ke ni eku wa we sombobo yo ima mbo nganjie nklasa ke nsamiaman chauffeur tambo en transambo akundan wa we sonyo diso juma wawe soin oyuma swambo nga iwe plan ofa akpulu afa wura yafie nyamie fali swam fa klemi mion kundanu itie nga yesu yele se amula kundan ufle se amuni mia transeba idoma na mo sanke isa sange ni nkura kenyo bi na nze mianyi sa muni mi yijoma na amu famu kron kundan amu kan kle srango mantan mulen amu suyo amu su saki nyamie ijuma anko kwa mute wawe sonyo yoma bon nsi akanga mo ju sange like mo fala ke o e wawa okla ya wawa e kla ju akpinyo nsi mo sa mo ju yanu wawe son yo iso wawe son oyuma srambe saki jumanga mo e bobo madi lalo kunklam décembre 2023 minya miende klikling ankani décembre
le 3 décembre 2023. Kairi nyamie ura li sali ka ure mo mboli kele inyosu ibo. Shika ngamo inyeni otrali kotokun yanna. Kotokun yanna, kotokun ablasan. Plus de 430 000. A son se manu que pasteur mbe Saint-Sen. Kele ngai ye. Befa yo, befa nian a son mambelika. Afin sa vie me ole sans clarko pasteur union. Oya kei offre i bole trafoué nous en zé social ninge vie me ole okla yo. Nsike lai oklai kotokun blenu, kotokun blessien. Alléluia. Tiens kumbanga njili chele son otrali kotokun yanna. Et bolé nous trafoué oboli nous dans. Yembi se ywa a la lie bon kebe isa yemi yo nga anfafa ofali ofe unga mami. Les nyonu chele se wa judan yele ya. O se tieli ke mo eboli bonglo loin wa ikan. Nyamien dente suke kongwe okpofwe o adwa mate. Sran viembe ijobe sike o se tiebe la mien si kebe kan mien denyo. Viembe kuzman bewan chele nga yile pasteur mbe boba welioti nambe yi. Anya ke kunu evi. Anya ke ya kundambe titete. Nglemu wa weso nyo iso. Itiema ngamo nyamye wa we mfasi nyuru yele ke eni Israel su kwankun. Eni musu mbesi satan ye ya kunsienyo. Mini Israel su transe kokwa yale ke esiesie nde eni wa we mu ye ya kunsienyo. Kenya mie ko yi wa we kun boy. Oklike itimi wa vie ita wa po. Alléluia. Alléluia. Oman eni Israel su kwankun. Ndenga nkambe mo faya sran afin ke wa we ndiguman na ngba ya kla wule ke wa we nyo su tingolo. Akoto Pierre bo seli Jésus ke ati nyamie wa. Sanga ke ko enyule ba esinu ma oseli ke na wu. Alléluia. Oman kofiande jumanga mo nyamie wa fa wula isanu mo ya dinye. Kofian imanglemu. Ngablo fwense que 4h du matin, 4h45 à 5h45. Et a fable et srenya miewa. Et faiblesse son que yo. Et a nyan kulale a malécite imamesu. Ke Moïse fu o kansulo mo mensasu. Mo sreli nyamie mo Israël mamu be nyani kulale. Iso ble ye yafa. Sran via se ke yo se tiotin deso. Benga mo be manta ile mo nyamye wa we niambe nu ngle mu kura be bobe srobe flebe niamu se sran fi nia lo beti nye be kla enyo sranga o so ansu kpan oni sranga wa tinge srewa ekusu mbwebo ayima o nga kla bible c'est que une mbwebo. Alléluia. Ke sre ngle mu Donna ima blanani nous on va du 5h45 no soit 15h il est dokun egun srewain o aflan srewain o aflan am ngama muklo ka musre amusre na mo ojuman amba am ngama mu akusu na 15h 16h amule blé et fa srewa o transwanwa kumbanyo koko ina ya nyan kurale ipofo embesu like kura ngamo baye ko saki swanganu eni ekun eni Israel su kwankun eni baye ya ekun. Alléluia. Jole no swa ile like swale sanga sienie mo nyamye wa ma Israel ble ya no swa kura blesoin o ayo nyamye wa we ilie ya fa blesoin
pasteur Kanke Nyamien Nsupani Surale, alléluia. Et a fable, et fasre, que benga betia guedwe, benga fem au besu, benga baewa kibe, et fable so et fasre Nyamien. Tous les vendredis soirs, alléluia. Okun fouetien, ngamo Nyamien faula ya kundanu, yele ke ma, et kunde blé, na, et banflin, oni talamu, et makangan, ngamo ba nyile, be nyambe a sonolie. Le culte de la jeunesse et ayo fouekin do éclairé do ancien ofagu don Sony Boué et ni Jeb c'est ma président on est école de dimanche pingwemu ya transé bouya kunda koko ina imamu ba transukusuku no et a ebe a sonu okun eni ambelika wen alléluia okun like kasien ngamo nyamien ofawra e sanuke yo yele yakin anglo-croix yakin clicli et trayeyisu et fastre nyamien bengamo be na strement nyamien kongwe mwankunu blesson otiamulie et fa blesson na eni nyamien mantansu alléluia de 23h à 5h du matin ke yako enyuma yinu pa enklamu sangem kloke e wiwle ke nyamien okloke ofe mantai like ngamo nyamie oyili dan yele fanga ngamo ofamani mi srewanu septembre nglono premier vendredi je crois que c'est le 5 non septembre nglo vendredi klikli et yo blengamo owen et asiesie be kula ngamo be kluke be soin srewa et si c'est blessonnant et nignamien et mantansu. Alléluia. Outan glorien. Anouman sin yain oti out klikli. Neo. Ngumi mayoli. Benga mobe wa be wuni mimbali. Nyamien o mami fangan nsre 23h et 5h du matin. Bon, 6h du matin. Ye fangan soin nkloke mfawuka amunu kungun mo srewanu amule me so fangan. Koko ina e anyankulale ba isunti. Alléluia. Alléluia. Oma misini minimu. Manyamien o ukai. Nyamien kloke e kaki yenzwen. Ye nyamien kloke ma etike e haunre na iwa wen diguma enu. Na e sama imasu kekle wa we mo o diguma e yafien. Wa we so ma eseme. Wa we soy ma iseme nseri nyamie kensu yakia wa we sonu ke osaki jumango faulansano nseri amuke ble kunwaju senzwe suto amu wandiba asonu amsi zoke amsi aso amu ayeso afin wa we son e aki ministre fie lande katile kusum nani minyande. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Et ninyamia yaula sali kaule. Amsike titi insamuke nam sisi ambo na mkula mubla. Sangandelien susaso. Ongamo ande akloke nyamie nyunu akakion zwen. Ani nyamien bi yaula sali kaule. Koko ena wa ema ke nyamien kande klio. Okun abuma iune iliki. Abuma imoja iliki. Okun jasu asubain. Transe. Se abua kundana o haunrenti siesi wabla. Alléluia. Benga mobeti pengben. Mobi ababi atra benu amulien otimia wae mia ke se sakun wa mungwanu anyakinu
Afin, amuti obligé beba. En classe à un calo. Oma ma oike mialesa. Like kula ngamo wa mungwanu mo okla kiamu. Jésus du manu anyakinu. Ye amukula ngama muwe mo amu togwe uzu. Koko ena wayake Jésus togwe na vie toma na togwe. Ble yo nga Yesu togwe kun. Ma ikula ebua kunda. Like ngamo owo ohangule numo nyamye wa wensu fe sa sieso. Se nyamye ke nklu ke nyakinu ko fiande nyeku. Ngamo klu ko tinyo leo. Sa ana nyama fangana kamai. Yali kifi e auka eun sangena ba. Na sran fifa oui masu kekle wa non. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? C'est clair? Sangenien kruke mlo fangana a prinsu iyonga ngo nyamie sanu. Wa fanga mo nyamie siesie ma o wibo sanu. Alléluia. Non c'est quoi? Ça c'est que nyue kun. Fanganga mo nyamie famo. Isiesie wa nga o siesie lo o wibo sanu. Ma il doit être mais asena e fablenga yule nyamie sanu. Les anciens, venez s'il vous plaît. Amen. Ma ici. Afin sanga emi fakreli mi yen kusum fakreli amo. No so akmbanga be fa emi Jésus mani stramon ofalik paun. Ke olali nyamie asei obubulinum oselike bango yenti miune oti amulie anyoke ingasa anyo ma amurakpen misu. Amen. Ofalikpon moti iune ofamani kebe sisi ofamani kebe boboe une nyebe fatrangwano e une nye fa dili ke mo yo e fe e une ye fa yo e kunsa sange ilie ofeli une sommani ande Jésus kloke yo o une ngamo saten waki afame Jésus kloke o une ngamo afayo obobo kunsa afame Jésus kloke o une Moti obobo lie otioli ki mo oti nyeme onyu a clean fame. Kola li nyamien se okon bobo li nou. Ma esre nyamien. E si nyamien kpli nzolye nga fasye nyulwen okle ke anden. Ma ikaki nzwen. Nzwen son kusu e une nye efa ye tenyo. Efa e une e mao. Efa eune e mao. Eklen yungwan efa mao. Si envoie. Sonu. Iyonga ngo sanu. Fien ngamo eune nu ekloke a yibe. Sonu klama. Jésus du manu. Amen. Yeko sreli. Yo bubu nu. Ye ofame yi akutomu.
ke bevieli like di ofa likloa ye oselike like ngo kloa nganu ti mi mojabo wo oti angwe uflenga nyame ni amutrai inzolie nyame wa oni amutra kekla ngamo amuyo isong anyo ike nga oyesa ma amulakpe misu amen. Alléluia. Ofalin zan kloa. Dis-moi oti immoja. Ngwan owo moja no. Ajale nga Jésus felen oti vie yati. Okplini su ke owu. Ande ndengamo atili. Oti viende. Moi si oti viende. Afin ovadake awu. Yaki omoja. Mo ongwan wono. Yaki no mo wu. Ande yaki moja fien. Mo owonu ke of songi no fite. Na Jésus o mao moja oufle. Ma estranha mien. Et si nzolie nga owe nyuye okan ongwan mamani moja mo songeli mo inu etra aingwe oufle. Yaki ma okaki moja fien mo we nu. Ye ma ekura enwure ke blenga fama yen oti blek mo fatama ke eye finfin nama esisi ebo yaki ma ekprinsu ke ekaki enzoin na efa moja oufle ma fama e Jésus du manu amen. Moi non li kabe. Bekloa nga basi esiebe. Onga waku nansu toto ekun yak unlo fanga. Misre wanyeleke nama ayoyi masukekle. Misre wanyeleke nama abu akunda iwa fa vilemo osuyuma onsaye. Ma ekprinsuke efa ajale ufle. Se onti siesiwa. Jaso na aninyamie amwa ulusali kaule. Benga mobe kutra ningembe no. Ansiesie amu. Ke ibani esre ebu akunda. Il n'y a pas de membre de service d'ordre là.
eya ki eya kundamu nyamie iwawe isanu eya ki eya kundamu nyamie iwawe isanu manyamie iwawe odiguma engwanu manyamie iwawe omae fangan ma etu ajale oufle Jésus idumanu iwanse ati nuanunde na sisiobo se ati nuanunde na kete o anwre iwanse ati ndenga nkan na kete o anwre ande fa ajale oufle ande tu ajale oufle ande tu ajale oufle Seigneur mien que nkloke nkaki minzwen kofiande nkaki minzwen ande nkaki minzwen koko ina mamlima blenga ngben koko ina majima mikele mungben koko ina ma toma gwe ngben koko ina ma dima juma oswanu ngben nkloke nkaki minzwen nglemu flele ma flemi nsro flele ma flemi nsro nsike nkpinso sakpa nkpinso nyo okun sa nati na urenu nati okpajale ibo Jésus du manu Jésus du manu Jésus du manu makanvulen oyolie makanvulen oyolie afin amaye kurale satenso amaye kurale satenso amaye kurale satenso droko ngamo okiye sate droko mokio mamu nglemu akpekpebe nglemu akpekpebe itie kanvuo itie ile wasio itie kanvuo Alléluia, alléluia, alléluia. Il aura si on y blé ou flé. Moi, sous femme, la ninge mumba si. Sienien, ninge m'kla à sous bobe ou flé maï. Afin à diale ou flé, y'a soufa. À diale ou flé, y'a soufa. Et crois que Eka imasu keklenu. Sange amouren amawa lo. Amouren amawa kenwanse. Amouren amo ofande motranu. Amouren amo bekla buifo. Iso amouren ya ile isienyo. Il a c'est Jésus du maïnou. Il a c'est Jésus du maïnou. O wa wen o diguman o manna fisuke ken oufle mo okpa jale okpa jadan inu ye isuluo ken mo okpa jale okpa jadan inu ye isuluo ingwamu wa fin bai isanu wa fite e klamu wa fin kanga jiro kombenu wa fite et ngwamu ba fin imasu kekle vlenu ba fite Jésus du manou Jésus du manou quand vous l'ayez au tiolier
afin atinaure quand vous l'en otiolier afin atinaure voyez atikani mo akpaja enyro etiom vlen sapa c'est ewo aosino ajionglo que sinsa c'est ewo viambo kuso ajionglo que unsren mo eklafia obonsa ma quand vous l'en oyolie afin asonunga otiolie okwenyro titi aselike bayi ningeliemu besu nyankurale o asonunso asonunga o novie enyankurale bofu embe ningembe so enyankurale bayi difu embe so enyankurale imasu kekle wa wembe so enyankurale ontonle embe so enyankurale bubule embe nu beso Jésus du maïnou likengama seike eyo likengama fawla eyo ke eyo oyo Jésus du maïnou Jésus du maïnou alléluia 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 makan voulez oyolie makan voulez oyolie makan voulez oyolie et associé on que il faille titinsa on cloquer on la ifanga liketie iklak pa diamant yele ke Jordan et Jordan c'est akundan kun okun c'est nkande vie na wure koko umiu c'est isranyo e Jordan enu seman ma on den o ka okun sa kan klesran asu saki meguman nyamye wula mi kun ke nyemo ne ase kenkan miende afin sike yiwa wenyo e ma nyamye otike ngankanza ina mian sranle ke oma sange ajale se ikura ifa otikpa alléluia c'est un maman yaki ma oka okru na soviengu ke nya sikanga ko melen pasteur mbeli etie na bebe afa am sili ke tie ma yo pugun akpaso an soueti premier sikanu kele ngambe tio otikem fine ni esu ya premier amu amuma ka mutu amkru mamuman itiema e dumwa na mba e ati mo siamu nu dwa mate ikinga Yesu yonu alléluia sangen na fisuke ke yako iso sam ovie mlom avi baye kura kebe yiyi sambe nglo kebe yiyi sambe bo baye klume ande ba unyanzon alléluia wa unyanzon oma elie ile kurale Jésus du maïnou e kura ngamo e won ila amianse fa ikelemu na eyo nyamiemo koko ina manwu reke na mu kelembo ya ikunde amunga mamwa amu kaki amunzwen amu ala amianse alléluia na amianse Jésus du maïnou ajale ngama fe enseignant mien que anglongano ko fe anglongano Michele ma ekuto ko blanc ancien ken fe alolo ban sikani ansanu matike bible so sikanwono alléluia nyamien otikpa sey sunzun ke ifali ke meyi oye no mai nyamien tikpa mora amukele mbesu ma osiamu amvwe na benga mo
keba fa akuna kebe yo ekun savie suminda mu gwasulo manyamie onuasin so mu Jésus du mainu ma sasi bubule wawe ngamo osuminda oloy manyamie onwe ijumalien Jésus du mainu manyamie wawe otin amu manyamie wawe otin akuna ngama mu fali manyamie wawe otin srewa ngama mu sreli Jésus du mainu 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 manyamie ora amusu amunwa e amusu ma amufasie inwan dembonti aye ma amufama yin iti ma iwa wen odi juma nsre nyamie ke be kura ngamo otike be anwurenu bo besuma ojuma difwe mu benzu ekure yakun nama be suralen otofuambe bengamo ke be mambo o klabe yale ke oyoelie mo be sunzule mbo yele ke sebe kla fa be bo be sanu ninge maye be yoy esreke arabesu nama be akunjwen oyi dans Jésus du mainu makan voulin oyolie titi afin atikpamaye makan voulin oyo olie nkloke strankun ojaso ola mianse onindebole ngamo atili Maïla mianse ekande ila mianse anyali kengamo nyamie wa yo ya fienti anya kulale mo nyamie fama enti anya enyuru kole mo nyamie fama enti Alléluia Alléluia Amen 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 Amen. Alors ma iguase kana e aso e awufo embenu nkloke na mianse Jésus du mainu nyamie ya ninge mu gbengben ka mu wike osiesie ke anglonganu njina mu nyunu na nkande ke ngasai osiesie kula kana membo wa bwebo anglonga otimi anniversaire anglonga Alléluia anglonga otimi nimi ji mi ukafwe e afwe ablaun ajanu oma bon nous toli asonu pengben mu sange nous to amukura asonu pengben mu ni amu aimansi ya le outli le brûler nous et que il a miancé et aja ya anniversaire comment l'église est invitée bon moi quelqu'un parle nous et flamou c'est amoule blé amkla trembo oyo efe keibo yekuna ila mianse alléluia oma sangalemu na sangben anglo ngati miauli anglo mini miji e ayo e afwa blaun anniversaire na renyele ke juma nkuzuma nga mo nyamie fawlan sanu kendi ikakile ya anglo yowe. Alléluia. Ningembe su yake laasa. Ningembe su yake laasa. Nklase ke ble so adi nyamie jumanyo. La ningenga e yele motwe ya fienti nyo. Sieni wa insien. La nyamansu la voix du berger. Otili ke kumba enyo. Sieni nga mayon tinsan. Mambango akan la anse ke su wandi neo nyo sran ye me kasien ye wa insien ni
E wa fase. Sanga ke wa wemu ya kibenti. E awandili kaure. Alléluia. Oma ila miansi. Ma isoya ufwembenu na Israeli nyamikasien. Kwasi Melissa Ofintumodi. Oule. Kwasi Melissa bla. Mai bonde sur nous. Enya Kofi Amena Irene Ofin Gebonois. Benyombe Osema. Irene Oti Gueto Fouet. Melissa Oti monitrice affermissement. Et Yamumoni Balé. Manyamira Musu. Be soupe nous. Sanga Melissa lié au baquet on y est car. Ma mira Musu. Blé man wule ke yo. On a massé ka suma. Ke blé kunju nyamie ko popo un oku pepe o sama mu. O kon ya. Sange koko ina suma mo o kale titi inti itio. Alléluia. O ma yo amoni balé. Po bwe dewa ewa enzo. O kale titi iti. Itie nyamie su pepe inunyo. Alléluia. Anyamira musu. Maikura ijaso. Pastor Toto. Place Rami. Ama Israel. Esi aonjo ya mie kulikulao aklui ya kuluke ikpa akpni suma osrani ande o ya fien afale no ande afale ino o ma donga wensu efa ya chosa ino ke aswa ebo na sada da som ekra ya beno ngona makanvle nyole jeju de maino aonjo ya mie kuli onvle ni ole besuko efa be ya chosa ino suma be ni abesu kumbetiale na mabetindre kunsa okpoto asieu sanga nyamie kli yo mana mabe trangwanu jeju de maino mayangre na mangama ti saba vra ke ya chibe e won dibe na onyamie kli oduma wa e dane asumai maino aja ingwa menu jeju de maino anangama nyamie bedi juma besukunda juma besukunda aja besukunda kabe konyamie su iumwa kwa so Israel yo mvle ukafwe na anama okrusai ino yabe ngwanu jeju de mariano nyamie kli jajale ngama ya fawra resrai ino bokan klerie de ya fie inoi soin ebona ma anangama ikla soi ino okla oja rama mesuju mangabe di ngabe sake kangabe janta kale mo kachiberie mabe nyaye mabe nyamwae mabe nyasurale mabe jwe jeju de mariano ibo wuriwani afevie si que so a fait trop jeju de maino manyamie kule mame chengwa wangle muyai efa ime e achosanu mon sakpa tramenga wensu wa wenga mo kanf mo nyamie bokule ke anangama nyamie kli o kanvu wi debo bia jeju de marieno estro ke mon sin rawa weteta metimilia bosi ya envle onyon sin mambo ja sain o kata envle su benga betinge main mabe akuna ningurele na manga monti su mabe siesie ramvle su mabe unjo be form osran ya ole asonu ni oye mo mabe ura gwase mai kanvo oduma Jésus Christ manuma oiso amen Amen. Nkpe amulwa jole inoswa eya wa maklelike enzu nkakile nzu tie mo otike klemo srankwa kwa be iso sambe nu alléluia oma eminda mo jole noswa amen.
be kula nga bo be soin like bo be kunde ke be tinganja be le like klelende soa